ثمانية أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Pes Allah Tebarek ve Teala 8 erkek ve orkocu malını halk etti. Koyundan 2'ni bir erkek ve bir orkocu ve geçiden 2'ni bir erkek ve bir orkocu. Ey Muhammed, sen şolara ayt. Aya Allah Tebarek ve Teala 2 erkekni haram etti mi? Ya 2 orkocuyni haram etti mi? Ya da 2 orkocuyun qarnındaki çağanı haram etti mi? Bana ilim bilen, delil bilen haber verin. Eğer aytdiyan kefinizde doğrusu bolsaňyz. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ودiyeden 2'ni halk etti. Bir erkek ve bir orkocu. Ve sığırdan 2'ni halk etti. Bir erkek ve bir orkocu. Sen ey Muhammed şolara ayt. Aya Allah Tebarek ve Teala 2 erkekni haram etti mi? Ya 2 orkocuyni haram etti mi? Ya da 2 orkocuyun qarnındaki çağanı haram etti mi? Aya siz Allah Tebarek ve Teala şu tariqa size hükmedenne siz yanına hazırdyňyz mı? Pes kimdir zalimrak ol bir adamdan ki Allah Tebarek ve Teala'nın hükmetmedik zatlaryny hükmetdi deyip yalanny Hudaýa nispet beripdi. Ta bilmäni ilimsizlikden adamlaryny gumrah etsin deyip. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala zalim adamları doğru yola hidayet etmez. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Sen ayt ey Muhammed, men özüme vahyedilen ahkamların içinde taam yiyenler için haram edilen zat tapmadım, meger özü haram edilen mal bolsa, ya akqiyan qan bolsa, ya doňuzun eti bolsa, elbette bu zat nihayette necis zattır, ya da Hudadan gayriň ady aýdylyp damagy çalynan näpak zat bolsa, pes şu zatlardır Hudaýyň haramdır diýip hükmeden zatlary. Pes her kim naçar bolup yankı haram deyip hükmedilen zatlardan imäge mätäç bolsa, zulmetmeyin ve hatten tecavüz etmeyin, onda o aýby ýokdur. Elbette Allah Tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وبذ يهوديلere dırnaklı heyvanlarını haram ettik ve sığırdan ve koyundan yağını haram ettim. Meger arkasındaki yağını ya içeğen daşındaki yağı halal ettim. Ya sünklere kaçan yağlarını halal ettim.
Şu tariqa ceza bilen ceza berdim şolara özleriniň edin zulümler sebäpli we biz elbette dogry sözleýändirmiz.